simulator means something different for you and for us. How important is to work on the simulator in the Formula One in 2012? Very important. The simulation has moved on quite a lot in the last 3 or 4 years in Formula One. All the teams now use them in between races to prepare for the Grand Prix, because when they ban testing, we cannot test the real car on the track, so now we have to find ways of understanding the car away from the circuit. So now we have some very sophisticated simulations. As you say, they're not like the Xbox or the PlayStation. They're some of them between $5 and $10 million to set up, so they're quite expensive. And yeah, I'm quite good on the simulator of the factory, but I'm not very good on these games, but I'll give it my best shot. Igazi versenyző már elkezdi a kifogásokat találni. Röviden egyébként arról beszélgetünk, a szimulátor mennyire fontos 2012 Forma 1-ben. 5-10 millió dollárba kerülnek azok a szimulátorok, amiket ők használnak. Nagyon sok dolgot fejlesztenek rajta. Ő azt mondja egyébként nagyon jó a szimulátorban, de nem összekeverendő az Xbox-szal és a PlayStation-nel, mert abban hát annyira nem jó. Mark, you have really good memories from Budapest, from the Hungarian. How do you remember on that victory back in 2010? Nagyon szép emlékei vannak a magyar nagydíjról, hiszen 2010-ben megnyerte a futamot, hogy emlékszik arra vissza? Yeah, well, it was the normal guys I was fighting with. It was Sebastian and Fernando. So yeah, probably the same again this weekend. But yeah, I had to make a. I think Sebastian made a mistake with the safety car. So I then had to, we elected to stay out with the safety car, but I had to make an extra 20 seconds to get a free pit stop if I could. So the race was against Fernando, and I managed to get that extra stop, and then I managed to get the victory from there. So it was a very, very special and rewarding victory, because it was a different type of way to win the race. We had to be a little bit certainly flexible with the strategy, and I got a very good reaction from the crowd, which was nice. Stratégiai győzelem volt az, úgy emlékszik Mark Webber, hiszen a safety car fázis alatt Sebastian Vettel, aki a legnagyobb ellenfele volt, és zárójelben hozzátette, hogy valószínű ezen a hétvégén is ő, illetve Fernando Alonso lesznek majd a legnagyobb riválisai. Hát Vettelék elkövettek egy kis hibát, ők aztán elég rugalmasan alkalmazkodtak a safety carhoz, és végül a stratégiával meg tudták nyerni azt a futamot, és ez nagyon kellemes emlék neki, hiszen a közönség nagyon megünnepelte őt azután, a győzelem után. Mark, halfway point of the 2012 World Championship. How is it so far for you? Tehát most vagyunk a félidőben, hogyan néz ki eddig, milyen volt az első fele a szezonnak? At the moment you are second in the World Championship table. Yes, very positive with what we've done so far. We could have had some better results clearly, with a little bit of friendly fire in our own situation, but that's what we've got to learn from and do better from in the next part of the championship. And keep getting constant results. You need to be always, qualifying well, having a good start to the race in terms of the first stint. Needs to be very strong, and that really lays the foundation for good weekends. And then obviously pit stops are important. All of the facets of the weekend which must come together consistently, which I think we've seen with Fernando. Obviously they've done well so far with that. That's what we can see. So we have a huge amount of points to build on for the next part of the championship. But that's in the bank. We now focus on the future. Rengeteg pontot meg lehet szerezni, amire persze koncentrálnak majd és figyelnek, és azt emelte még ki Mark Webber, hogy az állandóság nagyon fontos, jó lenne minden kvalifikáción, időmérőedzésen jól, konstansan teljesíteni, és aztán a futamokon is minél jobban. Hát egyébként volt egy kis friendly fire, ahogy úgy mondta, hogy ezzel arra utalt, hogy most ez a Hockenheimi balhé a motorvezérlés körül kirobbant, de az FIA ezt is rendezte és tisztázták a szabályokat. Mark, are you ready for that round that left in Monza? Yes, I know I have some really good young people I'm having a crack against, so yeah, looking forward to it. Okay, we have the top three qualifier, and just for you to know the times are, and make your way onto the simulator, you can find some helping hands there. So the best time was 1 minute 4.546 seconds, so 1:04.546. The second time is 1:06.698, and the third best was. Igen, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor mindenki Markot figyel és nem a kivetítőt. Akkor én mondom, hogy mi történik rajta. Előre két apró hibával, most már a kör második felére szenzációsan fölérett, és elkezdte használni a